Ayo bangun, 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 bangun. Ayo bangun. Bangun, bangun, hisat. Nganeng sahak be. Nganeng sahak be kami. Tale. Le. Kita. Ta. Ayo. Let's go. Oke, let's go. Udah sampai Pontianak. Pontianak. Mau healing. Wah, iya. Jangan cemburu ya. Jangan cemburu ya. Bisa aja lainnya. Buat warga Malabar, Tangerang. Oke. Termasuk Anggiku si Parlim. Iya. Parlim. Balik mau ke Malaysia, Johor. Healing. Giling. Eta. Coba harus suasana perjalanan. Melelahkan tapi menyenangkan. Sampai ketemu ya. Sampai bertemu ya. Setiap travel kita lagi. Leden. Lesden di sini, Pak. Waduh, suasana perjalanan tuh. Hai guys. Mantap Aduh, banget. mantap guys. Iya. Bentar lagi udah nyampe Gorontalo. Gorontalo. Hujan kencang ini. Lesden nih kamar mandi tuh, Pak. Karas do. Ekor payung kita lah, tadi. Sarang payung pala. Coba Aro. Yang jangan cemburu orang mana juga. Pokoknya buat warga Tangerang, Malabar, jangan ngiri ya. Bentar lagi healing nih Kemana sama kita? keluarga kita. Kemana? Gorontalo. Gorontalo. Malah kita mau kayak Dolo Sanggul ini. Dolo Sanggul, hubang guys. Sampai Gorontalo. Gimana tadi? Gimana tadi? Perjalanan dari Tangerang. Ya, mantap guys. Kita malam di kapal ya. Le, ala inong, kalau petang ngalian ala inong. My mother, Mama ada. yeah, Ngalian gitu. ngalian. Terus aja tidur, tidak bisa melihat indah-indahnya Pulau Kalimantan. Gak ada pada kebobatan. Ya benar. Kali aja ada rezeki. Oke ya. gitu. Oke guys, Oke ya. tonton terus ya. Karasulen. Nah, ngeliat dong, Le. Hah? Ngeliat? Ada kebo itu doang. Male. Arang napida dia ini mobil. Allah. Sadak takman. Arang napida sadak takman. Asal mah pojok jodoh Jokowi ini di Kalimantan. Kita mau ke rumah ke istananya Jokowi. Oke. Oke. Oke guys. Tonton terus ya. Jangan lupa ya di Like, like, subscribe, komen. Ro, ketua umum. Betul. Ketua umum seperjalanan tuh. Geng, ketua geng.